Jingialang ka Voice of the People Party mentaka janmit arpo pratrik lubar kila hiar sya arpo mer Paham Mawlein Ribohoy district nakabenta ban pensyai halor ki nongrim joka seng bat ban pan ka jingkersyan ki Paidbah nakabenta ukertong MP ka VPP u Dr. Ricky Eja Sengkon nakabenta ka election MP Lok Sabha hakate ka Jingialang lawan ban pensyai Paidbah na du Presiden berang ba ka Voice of the People Party u ba Ardan Milar Basayo moy haka Jingialang lang ba adel bat nongrom MLA ka North Shillong u Dr. Ricky Eja Sengkon kertong MP ka VPP u samla arstun rundong Organizing Secretary VPP nongpok konstituensi bat ubak mathiang makdo bat akan ka Jingialang la sakhi ka jingwan tuik ki Paidbah ban aji kersyan ka basngap ikan nongrim ka parti bat ban yakun hoy risai ka sur Prah haba kran ki Paidbah ki bodon ka Jingialang uba Ardan Milar Basayo moy ula kran halor sibun ki matrikam bat ki nongrim ka seng VPP haka baka phang preng ka ba ula kran ban panjing kersyan ki Paidbah ka dei ka jingkular ban rat ding khong kambam sap apo ka jela bat ula pensyai ki Paidbah baka seng VPP ka pher nagi wipat ki seng baka VPP kam dei ka parti ke bami tang bani kun election season sansnam Henry Kandan Hasan da jogi Paidbah Dai namar ka hok pakan nongrim Iwan hasbat jong pilang baro dai mapi waiting weiru Iwan han ka poru ka dai namar kam dai ka jingkwa ka dai ka jingdongkam kam dai ruta ka jingdongkam ka dai ka jingdawa namar ka daw ka baniyat haswa baniyat sopram ngai ko beli kerpang ni kapor yai Dr. Ricky Eja Sengkon ibu kertong ibu orang penitu sekalian beri nutre sekalian dari kasih jaitia upur usam jong ukria upunar uboiwa umara mulengam ubali ong upai kasih bayar kecingile kabai tanat ba lembak kadak kasin berapa kecingile lembak kadak jong kecitli kadai kau galanti kau jalan mengikum kasurok kecitli kadai kau galanti kau melangkum kasurok apa kita kasurok kau biang kadai galanti kau jalan mengi syakakot kekia kadai galanti kau jalan mengi syah kapuli kaputi kadai galanti kau jalan mengi syakatrai kakta kakamai kuji lalagim doon ni galanti kau dari kita kelenti ke bakhoro kharam kapan dia banyak try siteng kenta nama khoro kharam iya san kenta dan nambai nama kita empat apa kita kelenti ke bah apa dia banyak san runtang iya siteng kenta kata dia kelenti nama kedau kan ke jetli kalong ke badongkam nak benta Jingialang baro Dr. Ricky Sengkon hoi ngatrai bila bani tu tang lembah di YouTube bila bani tu dalam YouTube bingung palak bani kendui marhamat lesi ka ribo cak menriu boro kawai katerang kasiliang bani kendui marhamat himay namar kapor kalau ngabakim barkalingka kalau bayar Paidbah wanong siyatin wanong matatin wanong sungo bakti kijing bakti kinagan yun jaka kajungot si perkat jongpi himay nila niru kong ka party nila ya pisah nila ya tau yawo aswa ban simkat ya karay ban siya ikong ukertong uban nikmat sampai hampir poin darbar pawan pada saat nampak kidawa pada saat nampak kinomelin pada saat nampak kijindokam pada saat nak bentar kimat bagi jura jong kali katahan ke jongpi berkantam ya kari berkat berdiri borok kue hoi penumpalaman penitu ini beretan kowe Paidbah bayi parari parado prasenam ngatrai kelabiang ni pasan puas di kisah kiwe ada penitu Kipenitu kuno, kipenitu dapat iwan tok wan syukur wan lamler, dapat iwan cepi, mandar resal election kiong ba, JC Paidbah yang anak betul ban sendur, nak betul ini cakap ban sendur. Hei, tepsai Paidbah, nidak kau, nimkam noketi ada betul rendah bagi, lebih kakak tarik, kejinjok, kopi penai Dr. Ricky. Ngin pentikna balik dari jomi ini ayam try kamnong nginong loketi ini mainan ni kiwe pakai musya lah haruno kompenta kumagipet ki perselang kong business hai babul ki benta lembak marpo kendo lembak aksiar ka rupa kalak ka klur jogi kon ki jogi ki kon sama jogi kapaten ki kon ki banang kha kena wajib seperti la kura la musya lut la kendang lut la khon ki doktor dos nam Kiklong senam jong kipenta jong dekat met jong jak beriu kum bangawang ya pi kiksiar ki rupa taman mentoi ki sangut ki samut taman mentoi kita di mapen
kaya ka parti jongki om ta hangne po ka state jala jongi lewat kiwe parti benta jong mano sampai pitip Paham mana boleh bat kini ki parti menta kila pen klan penyar ki terak ki jongki sekiwe parti benta jong kori India daga spa kalak ka keluar ke jongi hatu rasi bersusrap menongla Paidbah bersusrap namar bagi padon ke bor bertanya benar ke bor lembar joti Paidbah kila kala kinong tok kinong syukur la kelalong kinong luti ya kahok jo kilong din ki pateng kira ya penya syuki berkelawai nak kau ikan sunscreen sakoi ke sunscreen nak kau election sakoi ke election menengok yang pita kali Paidbah merasa keben Prah bagi nong elang jogi iba arden mila bersegot ibandai om tang nong elang jong ke parti san puar telik Islam ila community ila up kermen balano inyo yang tak nong elang ila dong kampung kerki kedawa kapur bagi ko majalah pindan kinong elang om dei san puar telik Islam ko bagi bagi kinong lilang bagi dia kinong lilang kimbe kinong elang setelah lembaga di sampul Islam kerajaan mentala sampul arti Islam dengan seorang penuhi Paidbah kemudian kai adon akan hikai mentala arti arti Islam bat haga jo kapor kumusakri jamutra o kita ikam kemudian hikai ikam kebetulan bulan kombai barok kijuang yang ikam nong hikai kadang away lagi ikam kebetulan bulan hadut kata-kata bat kam kumusakri jo breru kadang away pada kam kaba Ingat kalau buruk kekam kebetulan bulan kita di arti kekam kita mengaju jahat dan kita di sampus nam kita lihat nak syarir Andre kepenki kita donut sama kita dah mengasyik kita bandung sekawai pat kajali kata juga kam sang himasina ini kata politics kalau baru kiong abakannya ke politics kiong kumur ke politics kerja ke politics tinggalnya ke politics tinggal hat ke politics tinggal jelek kaju sikaju kumju sikumju uju syuju kiju sikiju ini kata kena kita Paidbah babon kiong sepang ke politics ada pak dan batai ke politics apa ni kau hi kiong ke politics kadai ke bercakap dan Paidbah kata kata kiong bagi mentaruh hangi pisaki bagi politik sekarang kita bercakap Henry kenal kopi Paidbah bagi politik si kalau si mentah jong kejikim kejong apa jongpi kabam non ubril hak pertai ubala banglai barang epi hado kiyen Islam kijong iru adon ke politik haki balang dengan ke politik ada semangat hal dengan politik akan jelas jongi pada ke pertai para kuai adon ke politik kerana politics kamu pelong ya kerana keputai kami bertemu balik orang berta nama ke politics ke jimat juga kadai sensar ke kadar dikumta ke sensar kadar ke don haki yang kesan ke joni kamu berta ke kami isan yang lagi juga berbentar ya kamu berulah pengkop haki kamu ya kamu sensar ya kamu pet pan kami ya kamu bahar kamiat jom kita ikon ikti ke donki ban pentik na ya kalawe jogi kon ikti ke dongki ban sandol ya kalawe jogi kon ikti ban pendap penjang ya ke jing dongkam jogi kon ikti lagalong ka pule putri lagalong ka kwat ka kya bat kuwe kata kale ka politics hakim Islam kalau pun joru hagi shwagi thao hagi balangu pat hakan ka jaba berkeputre borok kuwe Paidbah ka ka mo ko on kolong lada ka sensar khada kalong banwat kepada nado belum payah gedongi pat haru kan gajala baka pertai komtang so bangide ban soto ikan gawe baka politics si kalong ke ke bangimla bankia ka politics kalong ka bagi donkam ke bangimla banongan kenok yang atatuk ka bangla banlong baka politics ka bangila hagadinya nanti do state kadongi ada dunia nanti jom kene gejala katuni kisan politik Islam ke boleh cedir ketika politics jom jing pembit ketika politics kabasu wan haga sisir Islam ban pembit ban pantir
ban kulor ya ka pening ya ka tendo bat lada kata ka politics ka long ka politics ka badon ka jingkir kriya ka lada kata ka politics ka politics ka badon kata ka jing angot ya ka ban wandra ya kata ka roy ka ke umde ka roy ka pa lada kata ka politics ka politics ka badon haka ka jing yoi jinga ya ka ban santur ya ka menta nagaran pa kalasay nano yapi kajala kajoni kanum long kumne kubakalong kajala mekhaya kanum long kajala kabaduktam kanum long kabaduktam hagalyang jong kapure putri kanum long kajala kabaduna kabadukko hagalyang jong kakwet kakya kabadukko hagalyang jong karapkaryang kabadukko hagalyang jong kasansar kakhada kajala kabadjakyatam agar ngaprengki shipo tuni kajala kipare hagari India kata kadai ke Jela Meghalaya hadir santo pergi Islam bagi paupat haga jelkum ke Jela kabaning kong haga yang gendong bangsat ngilong kabaning kong haga yang jong kita gendong yang long sam kiba Paidbah Prah sapoi nak sispa jong kita long yang long sam haga ni ke Jela ke jongi rekin long yang long sam kiba ke kentre kapan shimpi ya ke jong ya ke kam ke jong urangba bara kita ki sapoi nak sispa jogi long yang Kabah dari India bawa kue kadai kaksa na sispa ke longing langsam ke bakir pareng kiong kita ki female headed household haga jala tungi south away na sispa wana ki south away na sispa ki shong ki south away na sispa jong ki nong shong shong haga ni jala tungi wana nya pismo ko ki panokam tam ki long kne ada don kom kita kini ke po Kenyok kamai jong kilong kini kakmu. Lawan mana hapo pekerja kiong kumaar sampo sisi. Satu menen hapo maukara kumtahi kiong hante lele sispak sampo sisi. Alamat ha kasih kayo tam duspa. Ha kasih mana tam lahir duspa. Hante hapo maukara. Paidbah elong kami konvokan kami nanti pantembiang ya kat pulih putih jadi kurun kiki pantembiang ya kat apa pang bersitong pantemlo ya kat jeng sumar kemudian konvokan kami nanti ya kat kata jengkeu haka yok kakot oh di Paidbah kata kadang kedur kedal jong kejelah kejongi kabangi pau haki eke kebangi beban pau nei kabal pelong ken ya priya kumana habai I kini ki jinglong jingman kapan ki ya kaman sen jona kabo era kata jingsau kya kaman sen kam tam kumuna hikai ubana hikai ya tigi kena ki buatan pulih hentai po sekolah mehu kerdan pulih kau hajrong tam kaban tahu dap nanti kini nanti bagi konsamla ki lecce kau pertai inyo ika kam kajam kabubet tabian kadai kadai sisa ndai tan hangne ndai kat sabngile saki snong ke barit saki Jingialang ke bahaya paling ngile tuleng kaleng bon kita khation kadai ka sen ka baningkong baginya I baka MP election kalong hagane ka dur kadar kalong hagane ka kom kata ka jing songset jong Paidbah kabam top juyo I meno kadau kolong dena mar jong ka BPP nang ongepi dena mar jong ka BPP kabala pengki yo Paidbah kaleng sodom bawa Paidbah ukki kadau kolong bawa Paidbah menta ulang Paidbah ubesai oba kuat nak diktik menta kumong yo niki bagi message ke buan aki pak ki polok baki we bangi kuat nak ka kendai pelik makanwan kenapa ngin jeken ya kata kalenti kabaga BPP kailam kalenti kabaga BPP kailam kalong kalenti kaba ngasukwa panong epikani kapor bahag bagi stang ya kani parti ni don ya kata gaji isnai ya ka panpenem panpen papat bat panpen kuatur ipapa bapor kyong ni krono ngem sola abso bagat ya kata kat tundai pre ni krono bagan wan no menta nangba ngem jeken ya kalenti kabaga BPP kapuni pada kita nongrem ke maskam jongka kata kadai ke surga jong Paidbah bagi dari tang kita kisengket
Kibami kumbami utet haga porliur. Noi ko ki Paidbah bit. Ni ko aban krenshai. But the voice of the people party come day utet lur. Noi ka day. Ka sing kabala sing halor ki nongrim ki scam. Ka jingkit kli bangin rai rangba. Nim rai kut ban sing yagani ka sing kmai. Kabangin ai ka teng the voice of the people party. Haga katkin bai tarik unai wing. Arajar arhui. Konggiri rangba. Ni don ni ki kmat bangin yoi. Ni don ni ki skor bangin yo snow. Yaga jing ot. Yaga jing linyang. Jong kinong song snong hakeleng gani. Kajela kaba ite kajungi. Ni yoi di ki kmat ki jungi. Yaga jing kia. Kaba don. Hagi dor kmat. Jong kajak penriu kajungi. Ada perahu Paidbah. Ni i. Yaga jing leprong. Jungi kon sama kajungi. Habang ia kenduk dia ki. Yi bo Paidbah udah lepeng kata kajing ling a. Kajing duka mensim. Kajing kadum. Kajing artepin. Haba pai. Syaga jilong jingman. Jong ada geri. Kata ia kajing. Habang i pai syaga kamai ke kaji. Habang i pai syaga yokam yojam. Habang i pai syaga roi kapar. Habang i pai syaga yok ketot. Habang i pai syaga syong sok syong shngan. Kami kalau bangkia ia ke jimut jing perkat jong ki Paidbah hagani kari kabi ke jing. Kong kiri rangba kibadan ia ke jing kiri. Ngema bancu kapret mala ia ki kmat. Ngema bancu set kelut iki skor. Ngela syong namar kata banya tir, banya tai, banya wat, ia ke lat, kalinti. Ka ka bangila banle banweng ya kan jingket ka bakhya naga jimat ka jing perkat jodi Paidbah banwan ra sa sini ka jing kermen badan ai jing tengen haga jingem ka jong ki Paidbah yelai tundo bonsin ko ki Paidbah bagini kren bagini slok amdai tang dagi smi amdai tang dagi prai henbai la palat snem yelai shong baraga bakut i tang boy ke linti baka tagalong day tang lingba ke sinsar ke kara ke koi kabang aban weng ye kata ke jinge kabang khamat jo Paidbah kabang aban pinsting ye kata ke jinge ke bakhya ke jongki Paidbah nong shong shong hagani kari ke ite ke jinge but day namar kata ko ki Paidbah ye sing ye gani ke party ke bang ai ke teng the voice of the people party Terang, kajing kwa jo Paidbah iki bapa, haga jingim, banglat no nagani, kajingim kaba eating, nagini kijinge, kisosap kisok kergot, ha kalombreu manbreu. Bat ngila sing, ban pinya snoru, bat kata ka tong kaba ngingidon, kung ginongalam, banwan ra, ya kata ka Jingialang. Day namar kata ka daw ngila ay kateng the voice of the people party. Bat ngiseng ru halor kinongrim kimapiang. Iseng halor ki nongrim ki pabiang klem ki nongrim ki baskem anumla bangin prieng ngenumla ban penne banginumla ban pentron yagani ka party shekma namar kata raw ngela seng halor kata ka nongrim ka bangi smooth shai bakata galong halor ka nongrim jongga sinshar ka kharar ka bakhut kabomot aga politics jong ka VPP ka bamsap kanumyo jaka ko ki Paidbah haga politics jong the VPP kajile shileng kmak kanumyo jaka haga politics maka sinshar karar jong the voice of the people party kajing tuk kanum day banyo jaka ko ki Paidbah day namar ka taka tao nila rai bangin bu igani nongrin no scam bangin ile persha ya kata ka tao kabalong ka jing ki tao juga jingjuk ki tao juga jing kerdu Kidau, kiba pentroin, ya ke nongi kilong sem, haga ni beri, kaba ite ka jingi. Haga politics ka jingi kanum don kata ka jing penher keput. Haga politics ka jingi kanum don kata ka top ka syukur. Haga politics ka jingi kanum don kata ka Jingialang bagla hidup Paidbah. Apa ni syong hani menenga pet ki bigi Paidbah, kiba syong sarong ya ke jaka. Barwa lagu mentah. Nasno snei ban pet ya bigi Paidbah.
Kani pimi piton kam. Yano kiban poet. Yang jat kuno yang jadi naga jinggut. Bang poet yang jat kuno yang jadi naga jinglet yang kemak. Bang poet yang jat kuno yang jadi naga bangsa. Bat kijinglet boy. Kiba Paidbah kila dulu kakak kantam hari ini di sini kiba minta. Indonesia minta terbayawan terwa tersien bet pan bet ya melik pan bet pan kat talak kilong kemiya ta ini pan ay baydaway ginyo at ay ombro dapat pangro ang mapang sa itang banyo. Bakata kalong punta nagawig election siya gawig election kini kikartong ro kaya perkat kumtahi o kikartong yismuto Paidbah lai saublay uwat baydaway uwat baykot uwat baykiat kiru kiong di lidar lejong ay peli lajan election kuni lai saublay mewat misu nasyong syong bay asyong pet menubapang pet hangu bayat pet uwe bay kuak kiat uwe bay kuak bol ngin pindyang bay mental lai lai saublay nawar kani kapor mitip kalong kum kapor bu Paidbah uming nang persit penan melambun penput hapun yang baik ini por nakatama ay baik daya beriru doajan election oh daya be inya beriru di kertong tenteng ibili tungko pra kertong hari inya beriru tenteng dan kita kami bangsaan ini kertong lapon solusinya naman ide kecak tu yang kebapuran mungkin dong ya oh lada don buat songkai di lasioi lada ke protection Pipin kersan no ino mentahan nga kenti ni kersan ino nga tahap kersan ito ay buwan po yang mingi ula ay kao ta nga si protect po yang mingi si post nam, I post nam, lai post nam, sau post, san post nam kaya yung tiga jelaga jingi ni kilalong ka jelaga ba duktam ay kitahin siya tayo lang mingi